Men Tekebаев ben çalışam. Жанар укам болот ал. Көп күпүлдөбө не бала, Мен Мен жинебек Мынау нерсе турат. Сен соны деле ой дафига көргөм мен. Кандидат в депутаты Жогорку Кеңеша, в прошлом спикер Ахматбек Келдибеков вышел из себя на встрече с избирателями в Алайском районе Ошской области. Запись мероприятия появилась в социальных сетях. Политик обратился к избирателю, чьи вопросы ему не понравились. «Братишка, нормально общайся, я тоже с Алая и тоже гордый», — сказал он. Общаясь с сельчанами, Ахматбек Келдибеков заявил, что боролся с Атамбаевым и Текебаевым и намерен продолжить это делать. На вопрос о Джанаре Акаеве, который теперь возглавляет список партии Атамекен, Келдибеков заявил, что не имеет ничего против молодого политика. «Джанар Акаев будет моим братишкой», — заявил Келдибеков. Отметим, выборы в Жогорку Кеңеш, назначенные на 4 октября, участвуют в выборах 16 политических партий. Qancha yoshdan o'qiyapsiz? O'shandan men 9-klassda edim. 9-klassda. Tak, ne payda bo'ldi? O'shadan beri deputat bo'luvga keladi. Men 8 yildan beri Atambayev, Tekebayev bilan çalıştırdım. Bilmesen. Tekebay degan men çalışkam. Az daha çalışam. Çalışa turganmanda men Tekebayev bilan çalışam deymi, Janar Akayev bilan çalışam deb ketdim. Men Tekebayev bilan çalışam. Janar укам болот ал. Men Tekebayev bilan çalışam. Janar укам болот ал. Men Tekebayev bilan çalışam. Janar укам болот ал. Tekebаев yok уже. Жанар Акаев Men Tekebayev bilan çalışam. Tekebаев oyundan Ömür boyu çalışkam, ne çalışıyorum Tekebayev bilan. A Janar Sagoqson укам болот. Janar Akayev Atameken'de çalışam. Janar Akayev. Men Tekebayev bilan otam. Atamekenim yok. Tekebayev bilan çalışam. Sen 9-klassda o'qiyotganda men ne ish qildim bilasizmi? Çavuşa verseydin qayoqqa o'rniga o'zini. Survaysizmi? Çavuşa o'zini berasizmi. Men anda сөйлөшпөгөн, men дагы ылайлыкмын. Сиздерде эле гордуймун. Yo'q. Mayli Çavuşa o'qinglar. deseniz misali. Men Tekebayev, Bozlar qanday o'ylaydi? men Atambayev, Çavuşmay yo'q, menda aytsangiz. yo men Tekebayev bilan Atambayev bilan çalışıp жүрдүм деп айтып атам. Каякта жүрдүңүz? Deputat bo'lum degender çavuşam deb. Oga cheyinchi. Men ukam нормально сүйлөш, ар жол кайталайм. Мен Сагошонун ылайлыкмын. Эми элди чыкпа дегенде эмне өчүр анан, өчүрүп кой. Men de soruyorum. Айтыңыз. Bağırın bir bütün tulu adam bağırınlar fazla oyundayım. Көп күпүлдөбө не бала, Mınavı Мен Самый жинебек Mınavı nerse turar. Сен соны деле ой дафига көргөм мен. Öz менен öz ırkıraşıp atadı. Өчүрүп кой телефону. Өчүрдөн да өчүр. Mınavı bizde Kırgızstan'a kızıktan memleketler Yo'q. Yo'q tartib ber. Ne korkuturda Ahmat aka bu. Өчүрүп кой мында туганча сүйлөшөлү деп атпайм мен. Tuğançana süleşittas. Mınavı iyilik el atat, umuttan atat, başka da olup atat, özgürlük yok. Negizi mınavı Telefonu өчүрүп. Maylı, мындай жакшы.